Om Swastiastu. Suksema turang titiang, mantu kering linggih dani saking pengantar bos. Antuk galah sani ketibering sekian titiang. Pinirin mantu kering linggih dani saking para panuriksu sani dakat musti kayang titiang. Ide dani sinarang sami pemekasnya ni para pemilat wim bekara pidatu sani tresna sihin titiang. Sedereng titiang pacang majar mabahang atur. Lugrayang titiang aturang rasa ngayu bagi majang ring ide yang pramekawi. Wit sangkane ngasung ketuwari nugrahan ide. Mawinan titiang ngiring ide dani sarang sami. Presiden mencundok raina mangkin ring acara wimba kara pidato sani kelaksana yang oleh dani saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng ring suba dewasa sekadi mangkin. Dumugi acara kadi mangkin sayan-sayan sering kelaksanaan. Mangdene presiden budaya Bali duwe sayan-sayan ajak lan lestari. Renggale sani becek puniki talar lugrayang titiang ngaturang pidato sani memurde. Tata titi krama Bali ngelestariang warna mangdene setata asri. Aturun dengan yang titiang mantu kering ide dani sinarang sami. Kewentanan minakadi wana utawi alase punika. Kebos peparu jagat. Genah sekancan sani saru maurib. Asa punika nalar kewentanan minakadi wana utawi alase punika. Ngawinang kaon maka mewah becek kewentanan pelemahan drui. Antuk punika ngiring sarang-sarang nyaga warna ni puniki mangdene presiden lestari. Ida dani sani dakat wangyang titiang. Mawinan warna utawi alasi punika ke bos jagat peparu jagat. Maka duaning sangkaning warna utawi alasi punika. Presiden ngardi kebecikan ring palemahan saha sekancan sani saro murid. Asa punika nalar kewentanan minakadi warna utawi alasi punika. Presiden ngicalang cemer sani mawet saking andus sepeda motor, mobil maka mewah, pabrik talar sani wenten talar kiring jagat sani dahat yang utama talar tuna yang titiang, mantu kering ide dani sinarang sami. Kewentanan minakadi warna utawi alasi punika. Presiden pacang mecikang minakadi kewentanan sani kebos lapisan ozon. Sani wenten talar kiring atmosfer. Yen yang lapisan ozon pun kesayan-sayan kirang. Mejantan talar pacang utuang pikobat ring jagate saha sekancan sani maurib. Asa pun ikan lalar. Makudang-kudang panegara sampun kewentanan ketiban pemanasan global punika. Pina ke Cina talar makweh pulau-pulau sani sampun persida kelab sangkaning sani wenten ring kutub utara makumiwa kutub selatan punika sampun meleleh dados toye. Ida dani sarang sami sani dahat wangyang titiang. Yang lurur ring filosofi agama Hindu. Wenten talar sani kebos warna kerti. Inggian punika tata titi sejeroning pacang upepira alas. Upakara lan upacara warna kerti ni punika talar kemargiang. Pinaka usaha semangdane presiden ngawatuang paiketan sani becek. Pantarane ngi manusia sarang idesan yang widewasi. Manusia talar ring manusia, rawah ring manusia talar ring pelemahan. Ring warna punika nalar sampun presiden kewangun. Pura sani muaste pura ala sangkar. Tetujuannya ni boya sias, mangde wenten talar minakadi ngemit warna ni punika saking neskala. Ring lontar buana kosa iri talar ke bos. Kewentanan minakadi warna utawi alasi punika presiden jagangan nyuciang jagat. Sapunika talar. Kewentanan kasih makin wah pertiwi. Presiden akan ngelebur sekancan letak sani wenten talar kiring jagat. Ida dani sarang sami sani dahat wangyang titia. Sejeroning dados iraga dados umat. Asapunika nalar. Wenten talar sani ke bos buku Pancawati. Ring-ringnya dani Bapak Ketut Wiyana maosang. Wenten tetiga sani kawigunan alasi punika. Asikia turang titiang. Sani muas tu maha warna. Inggian punika. Warna punika pinaka wit koripan manusia.
Warna punika nalar pinaka empelan toya. Sani nyimpan toya maka mewah ngembahang toya. Toya turun dengan yang titiang manut ka dia jah-jah gamu indu duwe. Sani manjing talaring begawat kita. Sehana ning ajeng-ajengan ni punika dalam mawet saking toyan Sabah. Sabah dalam metu sangkaning wenten yadnya. Kaping kali aturang titiang. Tapu warna inggian punika. Kewentenan minda kadi warna ni punika pinaka sarana sejero ning pacang amargiang spiritual. Ring warna nala sampun persida kewangun peseraman oleh sang tapa. Nyabran raina ngaturang puja ring Ida Sang Hyang Widiwasa. Kaping tiga aturang titiang. Sri warna. Sri warna punika wantah melarapan talar untuk warna utawi alasi punika. Presida pacang wetuang pikoleh. Iyan yang ngerusak warna ke bawah nalar diraga ngerusak kewentenan ekonomi diraga iriki sarang sami. Ida dani sarang sami sani dahat wang yang titiang. Sejauh ini diraga dada sumat Hindu. Pasti ke sampun uning ring sani ke bawah tumpak udoh. Wenten talar yang makudang-kudang desa ni kini maosang tumpak wariga rau ring tumpak bubuh. Kuyaknya ni tumpai punika wantah rauhnya beranam sasya hapisan. Namun ni raina cane sari klion uku wariga. Ring tumpai punika nalar pinaka Cina. Ida batara sangkara tedun. Pinaka Cina. Iraga dada sumat Hindu. Mangde ni presiden talah nyaga minaka diwana ni punika mangde presiden Lestari. Ida dani sarang sami sani dahat wangyang titiang. Liana ring punika nalar kewentenan minakadi nyaga warna kuyakane sampun munggah talar ring undang-undang nomor petang dasa siki wase siu sangang atus sangang dasa sia. Indike punika nalar mawiwet saking aweg adat. Dok raja-raja sani wenten ring Bali sampun kuyakane ngwentenang sani ke bawah Menteri Juru Kayu. Yang mungkin iki ketah ke bawah Menteri Kehutanan. Raris narurah ring lontar buana suarga. Iri kenalar ke bos. Sapa sireja sane pacang ngebah taru tan wenten pituduh saking Ida Sang Prabu. Pasti ke sampun pacang ke keninen pamidanda 5 tali kepeng. Asapun dikenalar. Yening wenten sane ngebah taru sekita kayun. Pacang kepastu mangde sirah ne gundul. Ida dani sarang sami sani dahat wang yang titiang. Tutadang titiang aturang mungueng usaha kerama Bali ni pemekasnya ni umat Hindu. Sejero ni pacang nyaga warna ni punika mangde ni Presiden Lestari. Wenten talar tutadang titiang aturang. Asiki melarapan talar untuk warna kerti punika mejantan talar warna ni punika pacang Lestari. Kaping kali Meduluran talar untuk kewentenan tumpak udoh. Sani rauhnya ni nyabran 6 sasih hapisan. Kena kecisna iragai manusia sampun talar persida ulah sasih mantu kering sekancan sani tiga sani wenten talar ring jagat ni. Kaping 3 titiang aturu ni ngayang. Semangdene wenten awig adat. Sani mepai kilitan sarang sejeroning pacang ngupa pira alas. Inggih, Ida dani sarang sami sani dahat wang yang titiang. Menawi kadya sapunika pidate sani sida aturang titiang mantu ring Ida dani sarang sami. Mejantan talar akeh sani nenten manut ring ajanan Ida dani sarang sami. Anto punika titiang nenten radat mulung surga ngrene sinampura. Kadi ring wang salani aturang titiang. Melibawang ke batur. Kelungkung semara pura, ia ningi wang titiang matur titiang matah melungsur gang rena sinam pura. Untatin titiang untuk parama santi. Om, santi, santi, santi. Om.